Sanibonani ninjani ngithembe ngiyaphila. Hayi namhlanje ngiphethe inkulu kakhulu. Ngizoqala nje ngokuthi Khuzani lo mfana usetilile kakhulu. Bese ngithi mina siqhamuka behleke hayi ngoba singosomahlaya. Base kusisileke madoda. Ngihamba nobani abantu baxayekile ababukayo mhlawumbe ukuthi ubani lo muntu esengihleli naye lana Iswidi limnandi leli mfowethu iswidi likazwelonke leli mfowethu role model yangapha ebabananga ngoba ebabananga balutho ngaphandle kwami mfowethu abalutho ngaphandle kwaleli swidi. Swaleni madoda sizokwenzani futhi omdala nje obahlanganelana yinje hlanganisile la ekhaya. Make wabona abantu bedlula kuthena okwazi ukuthi lapho kusuke kunengoma emnandi kusuke kuzodlalwa ingoma ke abantu bethu basangithandile kakhulu ngasho nje ngithi mangibona phakathi kwabantu ngisuke ngizodlala ingoma njengoba ngila ngizodlala ingoma ngigqilaze oza kwethu laba bangangama ngifuna ukudlulela kuleli bande engilifice endimeni ngisho kulele ngifike nala hayi ngivalile mfana ngime eminyango. Manje ngicela ukubuza muzobhala ingoma nje obukhipha amahithi kanjena yabona nje ngikhulumele kulethi ngelusa amabhubesi iqhamukapi leyo nto ufika kanjani ukuthi uzucabanga ukulusa amabhubesi? Hayi mina mfowethu yazi ukubhala ingoma kimi kusimple ngenye indlela futhi nami ngiyize ngiyibuza ukuthi mhlambe uyazi ngithatha kanjani mina lento uNkulunkulu usikhande njenge-CD sama-CD thina masifika la emhlabeni kufana nokuthi masifika la emhlabeni usifake kwisitiro sakhe sidlala lokho aqophe ngathi so mina wangikhanda vele from la ngisuka khona ukuthi umqondo wami ukwazi ukuthi uhambisane nento ezithandwa abantu ngoba mfowethu into make ngayicabanga noma ngayenza item iba isasasa nje kubantu nami ngicina ngingasazi ngisho ngoba namanje mangicabanga nje ingoma ngithi ngiyicabanga uwafanyane nje ngisuke ngibona ukuthi abantu bazoyithanda lento le bese ngiqinisa kuyona ke njengobubuye ubone abantu besithanda. Ngiyabonga ngiyakuzwa impela kodwa ngiyafisa namanje ukwazi ukuthi iqhamukapi lento yokulusa amabhubesi. Usuchaza ukuthini mawuthi ulusa amabhubesi? Uyabona mangithi ngelusa amabhubesi ngicabanga ukuthi lapho ngisuke ngikhuluma ngokuthi le ngoma moyilalele nje ngithi ime ngibonga sabhubesi kusho ukuthi ingoma leyana mase shiphelene nje nomfana singasazwana endlini imina engizomkhombisa ngayo le ngoma lena ukuthi ngimdala uma ngimdala noma ngabe usehambe kanganani empilweni kodwa mayengakaza ewalusa amabhubesi umfana ke umfana samfazi lo njengombeje umfana samfazi lo uyabona udlela eplatini likanina mina ngidlela kwelikayisi so nje umfana samfazi manje mangithi ngelusa amabhubesi la kwabafana mangabona ibhubesi kuvele kushone phansi ukhakhaya mina ngikwazi ukuliqhuba ngetswebhe ngikufaka esibayeni. Sorry madoda hayi ngiyabonga angakudonsi kakhulu ngoba ngiyabona ukuthi ujahile and futhi namhlanje ngiyabona uyobuza ukuthi Khuzani labafana manje sebedelele kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu bhuti omdala ngicela nje ungicelele kubantu ukuthi basubscribe lo wakho la ngithi lapha enkundleni lethu uzoyifaka khona awugijime uyongibuzela uzwidi uthi kanti le ngoma ethi sawubona inhliziyo yami wayeyithathe akabuyele lapha afika athathe ezinye ake sokuphela kanje endimeni kanti wake wenza kahle kakhulu umfana ke sokubaleka uyadakwa yini wasizwa ngikhumbuza ngibone ne post lapha ku Facebook nikhuluma ngoma yogazi nembuzo ukuthi ukhipha nini naye omunye nje ogaxele wakhipha ingoma ethi lapho ayisekho kenye Nkosi baculi ngiyacela ke ake nizameni ukukhompoza bafana esifika nani ningasiphoxi ngoba uyabona kunamaqhawe amadala okubalwa kona oJivers imnike oKhuzani omthandeni oshuni umuntu ekhalo babuthozana ngikhuluma abantu abadala bekhona endimeni bayakwazi ukubona lapha ematholeni ukuthi inkunzi ubani njengoba sebengibonile mina uyabona mina abaculi bonke lawe ngibafica endimeni bayangibona ukuthi hayi le ndoda le inkunzi izokwazi ukuphila isikhathi sesiphilile phela mangikhuluma ngamaqhala asengiwabalile abantu sebebadala endimeni ongayeke wazi ukuthi basavave kanjani kuze kufika manje bese sebalazweni benziwe ingoma ngiqhuqhubezela labafana esifika nabo ngithi ngicela iqine ingoma ukuze nathi sizokwazi ukuthi uhambo lwethu lube lude hayi umfana uyafika namhlanje kusasa usephuphile ngenxa yokuthi ingoma yehlile hayi njalo okay senivala impela imuphi umlayezo mhlawumbe ufisa ukudlulisela abalandeli bakho okanye umuntu obukela udlulise nje umlayezo osuka kuwe njengoswidi? Mina ngithi balandeli bafuthi nginithanda into esimanga abalandeli futhi ngiyabathanda ngoba mina ngidla bona ngigqoka bona ngisho ngembathe ebusuku ngembathe bona ngisho izingane zami zidla bona yabona so nje ngathi kubalandeli ngiyabathanda kakhulu mabe sangithanda ngizoqhubeka ngidle ngigqoke ngilale ngikhulisa izingane ngakhe nomuzwa wakithi ngisacitha beqhubeke bengeseka kakhulu ngoba mina mfuthi isimo sami senhluphela ngisuka khona bekunzima kakhulu kodwa abalandeli bakwazile ukuthi mina namhlanje mawuthenga KFC yakho ngiyakutshela ngithi ngiright yabona uthi ukhipha iPhone nami ngidonse ngapha ngiright ngenxa yabalandeli kodwa mina lezo zinto zonke ngangibukela kude zonke izinto engangifisa empilweni ngangibukela kude kodwa namhlanje sengibonele eduze ngenxa yabalandeli mina futhi into engiyithandayo emhlabeni iyodwa abalandeli
umuntu nje othanda umculo wesintu okwazi ukuphuma ekhaya ahambele lo mculo futhi okwazi ukulalela ngale ngoba bahlukene abalandeli khona umlandeli okwazi ukulalela ngalendlela ukuthi lento osuke uyikhuluma iyangena kuye futhi iyayizwa yamphilisa. Ngikhuluma ngalabo balandeli ngithi kubona ngathi bengaqhubeka nje bephile mfowethu. Ngiye ngiphathe kabi ngizwe kuthiwa besisuka emcimbini othile sathola ingozi leyo nto ayingiphathi kahle kakhulu futhi ngiyabathanda kakhulu abalandeli ngathi ngaze kufe mina kusale bona. Hayi ngiyabonga kakhulu. Njengomakhelwane wami afakwa apha ama-CV yokuba igida ngoma sengicabanga ukuthi nami ngivele ngibe igida ngoma ngapha. Ngenze njani mase ngifuna ukugida? Hayi mina abantu engifuna ubaqasha umayogathi nje nombeje bezoqhula kumina ngale kwalokho sekugcwele futhi abantu nje engiye ngathatha ama-CV abo umbeje nomayogathi ngoba ngiyabona ukuthi mabelokhu beqhubeka nokuzenza mina bazohluleka vele ngimdala. Kodwa nje mfowethu ngicela ukuqinisa la ukuthandeni abalandeli ngiyabathanda futhi angazi ngathini. Lento yenza ukuthi ngigide kanje ilento yokuthi ngaso sonke isikhathi mangiyakubona ngifuna ukubenzela into eyiqiniso futhi ngiyabathanda abalandeli futhi ngiyabathembisa ukuthi make kwaphela uthando lwabo bazongibona sengunyawupe ngendlela soshintsha isimo sibuyele emuva futhi ngiyovele ngikuyeke komculo loyo ngoba mina ungichaza umculo engiwuculayo akungichazi lento engigidayo ibone bachaze kaso so mina ngiye ngiqhubeke nayo ngoba besayithanda mabe ngasayithanda sayiyeka. Hayo ngathi ngiyabonga kakhulu bhuti omdala ngiyabonga kakhulu. Ubonga mina futhi ubalayiza abafana batshele ngithenge ingwenya ngibona. Hayi sengizodlulisa umlayezo bhuti.